Matthew 5:1-11. Hedok. Chies telam bahayek or lawu mashikasun or saberi. Chies or hayeri mamusha mendek li rarik or haye telembak or lawu ormu lira. Urik ol orin tian tarima onto orik li tarik masin or mustabra. Hedok. Chies pere muntarima li rufshik baan or bar. Lirin ormus sabri karem maol pa anin cik abu wasilaka nombon perem antian tai ambu wahau orang kasik nombo orin amu antian tua karem pawa ma onto lir rupshika perem mushiwak lir abak ori magli na yang ga ori orok laikwa lera maol terwolok tla liwa ma onto lir rupshika perem mushiwak kumak abang abui wasilaka or unak cipik nakwalir. Maol terwolok hangi shaili wa ma onto li rupshika. Peremuak. Lir abak misambi os or hakbaha or panta oson or hakwalir. Maol nombo warnanti yang bahaya hisham bashe wa ma onto li rupshika. Peremushiwak. Abui wasilaka abak or celashinag nombo warna oson tiakwalir. Maol ma anatin heyempa amna wakabasir karempa wa ma ontoli rufshika peremushiwak kumak abui wasilaka os lir ma anantin li untahom lirin erem kwalir maol kabakaban unta ambu onto lir rufshika peremushiwak kumak abag lir abui wasilakan heye kwalir maol misamaim banta ma onto lir rufshika peremushiwak abui wasilaka kumak lirin cikisi orik or usakwalir. Maol nombo abui wasilakan li tiawak ma lirin nombo orok kabag li unta ma onto lir rupshika peremushiwak. Lir abak ori magli na yang kacibi ori orok laikwalir.